Эргээд тавтай морил. Энэ бол амьсгалын дасгал, бяцлаглалын аяллаа 7 дахь өдөр. Гүрүдээ хүчирхэг сэтгэл сулхан биеийг аваад явчихна. Харин хүчирхэг биеийг сулхан сэтгэлээр авч явж чадахгүй гэдэг. Эргэн тойрны тодорхой бус байдлаас үргэлж айж эмээхэн өөрийн болоод эргэн тойрны сэтгэлийг төгшүүр, сэтгэл готрол, цөхрөл бохимдолд хүргэдэг. Хэрэв сэтгэл оюун ухааны хувьд сул дорой байгаа бол энэ нь дархлааг сулруулж аливаа халдварт үр төмхий болгодог. Үүнтэй тэмцэх цор ганц арга нь сэтгэлийг тайван сарвал болгох. Үүнд амьсгал тусалдаг. Амьсгал бол бие сэтгэлийн нууцлаг холбоос. Уухтай тогтургүй үед амьсгал хүндэрч гүйхэн байдаг. Харин амьсгал гүнзгий, хөнгөн, тогтун байхад сэтгэлч уужуу байдаг. Бидний өдөр бүр хийж буй амьсгалын дасгалууд нь амьсгалаар дамжуулан сэтгэлийг тайвшруулах нууц аргууд юм. Амьсгал таныг баяр хөөртэй, эрч хүчтэй, тайван бөгөөд эрүүл болгодог. Өнөөдөр бид амьсгалын дасгал бүрийн дараа сэтгэлийн төлөвөөс юу мэдэрч байгааг ажиглана. Ла үлэх дасгалаас эхлэе. Энэтхэгт тосхны эмэгтэйчүүд мөн ингэж галаа өрдөн хоолоо хийдэг. Үүнийг хийхийн тулд гүнзгий амьсгал авъя, дахиад авъя. Уушгаа дүүргээ цээж хинхэрцгээ тэллээ. Амьсгалаа амаараа үлээн гаргая. Дахиад нэг удаа амьсгал авлаа. Дахиад гүнзгий амьсгал цээж дүүргий. Уушгаа хоослон хөвлөг дотогш татъя. Амьсгал авлаа. Тайвшрий. Хэсэгхэн зур гарч буй өөрчлөлтийг ажиглая. Сэтгэл тэр дороо тайвширч байна. Алгуурхан нүдэ нэцгээе. Одоо бүгд Капал Бати пранаямын хамтдаа гэрэлтсэн оюун ухаан. Үүнийг ихтэй гарын алга доош хараад өвдөг дээр байрлсан. Бид амьсгалаа огцом гаргаж хэвлийг дотогшин татна. Тэгээд амьсгал аяндаа өөрөө авагдана. Тийм учраас энэ пранаямыг маш хурднаар хийдэггүй. Ингэж хийхгүйгээр амьсгал авахд хугацаа өгж хийдэг байх нь. Хамтдаа хийцгээе. Гарын алга доош харсан нүд аниатай. Бидээ ихтэйхэн ихцэн суцгаая. Амьсгалаа огцом гаргаад тайвширна. Тайвшрий. Гарын алгыг дээш харуулъя. Энгийн баяр хөөртэй амьсгал авч гаргая. Таны дотоодод юу болж байна? Хамт бай. Хоёр дахь тойрог гарын алга доош харсан. Тайвшрий. Сүүлийн тойрог. Тайвшрий.
Гарын алгыг дээш харууллаа. Бид юу болж байгааг мэдрээ. Мөн биеийн энергийг мэдрээ. Энерги хэрхэн дээшилж байгааг мэдрээ. Алгуурхан мэдэнэ. Одоо бид Брамари пранаям хийн. Юу дөнгөж буй зүгийг гарын байралтай хамт хийн. Ямар ч дуу чимээ давтамж долгион байдаг. Тэгэд бид дуу чимээ гаргахад зүгийн мэт дөнгөнөхөд эсвэл уншихад өөр уншлага унших дуу дуулахад биеийн 50 тэрлэн эс бүхэлдээ хэлбэлцдэг. Яг л тэдэнд зөөлөн массаж хийж байгаа юм шиг. Тэгснээр сэтгэл уужирч бие тогтун болдог. Одоо үүнийг мэдэрцгээе. Хуруунуудаа байрлууллаа. Чанга дөнгөнөн дуу гаргахдаа эрхийн хуруугаар чихний жижиг мөгөөсийг хааж нээн. 5 удаа хийн амьсгал авлаа. Тайвшрий. Тайван тогтун байдлыг мэдрээ. Алгуурхан нүдэн эцгээе. Одоо дасгалаа наадын шудан пранаям хийж дуусгах нь энэ нь мөн бясалгалын бэлтгэл болдог. Саяхан Америкийн нэгдсэн улсын шинжлэх ухааны нэр хүндтэй сэтгүүлүүдийн нэгд зүрхний нээцэлтэй амьсгал зүрхний цохилтыг тогтворжуулж буй нөлөө болоод айдас түгшүүрийг өндөр хэмжээнд бууруулж буй үр дүнгийн талаарх судалгааны ажил нийтлэгдсэн. Энэхүү өндөр үр дүнтэй амьсгал нь хамрын 2 нөхөр ээлжилж амьсгалах наадын шудан пранаям юм. Одоо үнийг хийцгээе. Гараа байрлууллаа. Зүрхний нээцэлтэй амьсгал хийн. Эхлээд хамрын зүүн нөхөр амьсгал авна. Төвчий. Авсан зүүнээрээ гаргая. Төвчлээ. Баруун нөхөр гаргая. Төвчлээ. Гаргасан баруунаар авъя. Төвчлээ. Зүүнээр гаргая. Аль болох удаанаар авч буй гаргаж буй амьсгал болгоноо мэдрэн таашааж хийцгээе.
Зүгээр л механик үйлдэл болгон амьсгалахгүй, харин амьсгалаа мэдрэн, амьсгалаа таашаана. Амьсгал хамрын нүхээр хэрхэн орж хоёр хөмсгний дунд хүрээд хамрын нөгөө нүхээр хэрхэн гарч байгааг мэдрээ. Энэ зур амьсгал уушгийг дүүргэж байна. Би сулхан, тайван, сэтгэл таатай төлөвтэй. Дахиад нэг тойрог. Хамрын баруун нөхөр амьсгалаа гаргаад пранаямаа дуусгацгаая. Аажимхан үдэнэ. Зүрхний цохилт хэрхэн тогтчулж иж сэтгэл тайван болсныг мэдрээ. Сэтгэлийг тайвшруулахын хамт нэгэн зэрэг эрч хүч төвлөрлийг нэмэгдүүлэх цорын ганц арга нь бясалгал байдаг. Хувьсал бол байгалийн шалгарал гэж бид ярьдаг. Харин өнөөгийн хэд сарнж сатаарсан цаг үед үүнийг төвлөрлийн шалгарал гэж хэлвэл зохих ба. Өнөөдөр гүрүүдээ бидэнд төвлөрөх бясалгал заах болно. Үүнд бэлтцгээе. Нуруугаа ихцэлж биеэ сууллаад нүүрэндээ мишэлтэйгээр гүрүүдээ Шри Рави Шанкартай хамт бясалгацгаая. Биедээ ихтэйхэн сууцгаая. आराम से बैठ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस लीजिए. Let's take a Гүнзгий deep breath амьсгалаа бий. in and let's close Нүд our амиатай. eyes and hold the breath Амьсгалаа in төгжээ. as long Айл as болох you can. удаанаар төгжээ. जितनी देर सांस रोक सकते रोकिए. और अभी रोकना संभव नहीं होता है तो रोकना छोड़ दीजिए. When you cannot hold it any longer, Төгжиж just чадхаа relax болсон үедээ and сул let the breath орхий. come out Амьсгал all by аяндаа өөрөө itself. гарах It болно. does. सांस अपने आप बाहर निकलता है, जैसे बैलून से अपने आप निकल जाता है. फिर से भर ले. Again Дахин breathe нэг in амьсгал and авъя. fill yourself with the breath Цэжээ and дүүртэл hold it амьсгал аваад like a төгжээ. full-fledged balloon. Яг л бүрэн хийлэгдсэн шаар Fully мэт. pumped in balloon. Яг л бүрэн जैसे хийлэгдсэн एक balloon агарын में भर бөмбөлөг लेते हैं мэт. हवा, पूरा भर लीजिए, रोकिए और छोड़ दें. रोकना छोड़ते हैं, अपने आप हवा निकलती है बाहर. तीसरी बार करते हैं, third Гурав time. дахь Let's удаага breathe in амьсгал авлаа.
Then hold the breath Төгжий. inside with a big Нүүрэндээ smile. томоос том चेहरे инээмсэглээ. में मुस्कान हो. Hold the breath with a big smile. Томоос том инээмсэглсэн хിവэр төгжиж Hold байгаа. as long as Аль you болох can. чадлаараа удаан төгжээ. The breath starts coming Амьсгалт out. нь аяндаа सांस өөрөө अपने гарч आप थोड़ा эхэлнэ. थोड़ा सा करके निकलने लगेगा. निकलने दीजिए. सब पकड़ छोड़ दीजिए. विश्राम करें. Relax your Мөрөө shoulder суллая. and let go Бүхнийг all сул your орхи. effort. Бүхий л хичээл зүтгэлээ суллая. Now tighten the muscles of your Одоо legs. хөлийн булчинг чангалая. Right Баруун leg. хөлийн булчин. And slowly Аажимхан relax. суллая. दाहिने जंघा को कसिए, अच्छे से टाइटन करिए, खसिए और छोड़ दीजिए. Your buttocks will also Таны get өгзөгний tightened булчин мөн чангаран as you та гуяа tighten чангалахын your хэрээр right thigh once again. таны өгзөг мөн Tighten дагж your чангаран right баруун thigh, хөлийн calf булчин muscle and гуй your buttocks, өгзгөө чангалая. and you relax, and Тайвшрий. you will see Таны баруун It's хөлийн already булчин аяндаа тайвширч байгааг the мэдрээ. relaxation happening in that. Now Одоо let's do the зүүн same хөлөндөө with the left side. बाएं पीठ, बाएं जंघा, पाँव सबको टाइटन करिए. Tighten чангалая. your left side muscles. Зүүн хөлийн булчинг and чангалаад relax and let тайвшрий go. суллая. Now let's do this with the Одоо hand also. гарын Have a булчинг fist of чангалая. your Баруун right гарын palm. алгыг атгая. Place your Эрхий хураг thumb дотор нь in the хийгээд middle of үлдсэн your дөрвөн palm хураагаар and hold a атгая. fist of your Гараа right чанга hand. атглаа. अंगूठे को पांव हथेली के बीच में रखिए, मुट्ठी बांधिए, पूरी तरह से खस के मुट्ठी खसिए दाहिनी तरफ. सांस लीजिए, सांस को रोकिए, खसिए. बाएं तरफ ढीले रहना चाहिए, सिर्फ दाहिने मुट्ठी बंधी है. और धीरे धीरे ढीला छोड़ दें. पूरा ढीला छोड़ दें. दाहिने हाथ को ढीला छोड़. अब बाएं हाथ को ऐसे करेंगे. We will do with the Одоо left баруун гараа palm. суллаад Hold зүүн your гарын left алгыг palm, left атгая. fist, Эрхий хуруугаа and дотор нь tighten хийгээд your left үлдсэн дөрвөн side of the хуруугаар body. атгая. Left Биеийн shoulder, зүүн left талыг чангалая. palm, Зүүн left мөр, arm, зүүн гар, left биеийн side зүүн тал, of your chest. цээжний зүүн Tighten тал them, бүгдийг чангалая. tighten them, Чангалая. tense, tense, Байдгаар нь and чангаллаа. let go. Суллая. अब दोनों हथेली को अपने घुटने के ऊपर आकाश की ओर खुला हुआ रख लीजिएगा. Place your palms on Гарын your алгыг lap дээш харуулад өвөр on дээр, your өвдөг knees дээр with байрлуулъя. palms open to the ceiling Алга дээш харсан. and relax your Мөрөө shoulders. суллая. Make those last adjustments. Бие Make багахан your body хөдөлгөөд comfortable. аль болох Shake, эвтэйгээр relax эвтэйхнээр your shoulders so the мөрөө shoulders сэгсрий, are relaxed. гараа сэгсрий. कंधों को ढीला छोड़ दे. पूरा शरीर को हिला के ढीला कर दे. आंखें बंद रखें. दोनों हथेली आसमान की ओर खुला है. आंखें बंद है. Your eyes are Нүд closed. аниатай байгаа. Both palms Хоёр are гарын open алга to the дээшээ ceiling. харсан. अब दाहिने हथेली पर अपना मन को ले जाएं. Take your attention to Анхаарлаа right баруун palm. гарын алганд хандуулъя.
Feel there is a ball of energy. Таны баруун Notice as гарын you take алган your дээр attention, энергийн you бөмбөлөг start байгааг feeling мэдрээ. the bioenergy in that Анхаарлаа palm. хандуулснаар Your attention баруун гарын алганд enlivens биоэнерги the мэдэрч эхэлнэ. cells of your body. जहां अपना ध्यान ले जाते हैं वहां शक्ति का संचार होने लगता है, ऊर्जा वहां उठने लगती है। दाहिने हथेली पर अपना ध्यान Анхааралтанд биеийн Take эд your эсийг attention өдөөн сэргээж to your байна. right Анхаарал palm. гарын алганд. Feel there is a beam of energy Баруун гарын from the алганаас palm өрөөний таац all the хүртэл way up to the энерги ceiling. цацарч байгааг мэдрээ. हमारी दाहिने हथेली से छत तक की दूरी को स्मरण करें। यहाँ सीधा हाथ से वहां तक किरणें जा रही है। इस वक्त शक्ति का अनुभव कर लें। Little more attention on your Баруун гарын right алганд palm анхаарлаа илүүтэй хандуулъя. and slowly take your attention from palm to the ceiling. Аажмахнаар анхаарлаа धीरे гарын धीरे алганаас अपना таазанд ध्यान दाहिने хандуулъя. हथेली से ऊपर थोड़ा ऊपर छत तक की दूरी को ले जाइए। जैसे एक दिया अपनी रोशनी को दूर तक फेंकती है, वैसे ही आपकी हथेली से ऊर्जा, चेतना छत तक भी धीरे धीरे पहुंचती है। Now let us shift this attention from Одоо the right анхаарлаа palm баруун to the гарын left алганаас palm. зүүн гарын अपने алганд मन को шилжүүлэн बाएं हथेली хандуулъя. पर लेके आए। अभी भी दाहिने हाथ में झंझनाहट होती होगी, होने दे, रहने दे। Even now you might Одоо feel хүртэл some та ямар нэг vibrations долгион in the эрчмийг right баруун palm. гарын Let алганд it мэдэрч be. болох юм Bring your мэдрэгдэж attention байг. basically to the left Анхааралтай нь palm. зүүн гарын алганд хандсан байгаа. Feel the energy Тэнд there байх энергийг мэдрээ. like a ball of or a cloud or a ball of Яг л energy. үүл мэт, бөмбөлөг on your мэт left энерги palm. таны зүүн гарын And алган дээр slowly байна. extend this Тэр их бөмбөлөг улам to 1 тэлсээр foot, 30 3 foot см, and 1 reach метр the орчим roof. тэлээд дээшээ таазанд хүрч байна. The energy is reaching the roof with little Энерги less багахан intensity. сулхан эрчмээр Just notice that. дээвэрт хүрч байгааг мэдрээ. Now simultaneously attend to both Одоо the хоёр palms. гарын алганд хоёуланд нь анхаарлаа एक хандуулъя. साथ दोनों हथेली पर अपना ध्यान रखें, जैसे कोई ऊर्जा का स्तंभ आपने दोनों हाथ में पकड़ा हुआ हो। As though you are holding Хоёр two гартаа pillars энергийн of баг нь energy on барьж both байгаа your мэт palms
Тэр хоёр багны хооронд зүгээр л оршин бай. आप इस दोनों ऊर्जा के स्तंभ के बीचों बीच रह रहे हैं इस वक्त। शरीर स्थिर है इस वक्त, सांस धीमी चल रही है, मन स्थिर हुआ जा रहा है। This moment, Энэ мөчид your body is биед still, нь хөдөлгөөнгүй, your breath has амьсгалт become нь үл subtle, мэддэг, and your mind сэтгэлтэй нь is becoming улам steadier. тогтвортой болж байна. Let it be. Болж л байг. जो भी विचार आ रहे हो आने देना. Whatever thoughts are coming in Сэтгэлд your ямар л mind, бодол төрн let them төрж come. л байг. सभी विचार इस ऊर्जा के क्षेत्र में आते ही भस्म हो जाते हैं. All the thoughts when they enter this Бодлууд field of энэ energy, энергийн талбарт they нэвтрээд disappear. үгүй болдог. Let them come. Бодлууд төрж л байг. मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए. Breathe in with a Томоос big том smile инээмсэглээд амьсгал авъя. and breathe Улам out том with a инээмсэглээд bigger гаргая. smile. अब सब प्रयत्न छोड़ दें, विश्राम करें. This moment, Энэ drop мөчид all your бүхий л effort хичээл зүтгэлээ орхий. and relax. Тайвшрээ. Notice the body is Биед still нь огт now, хөдөлгөөнгүй байгааг and the анзаарай. breath is Амьсгалт feeble нь or үл subtle. мэддэг, нарийн. The mind is Сэтгэлтэй нь calm. улам тайван тогтун. Let the mind Сэтгэлтэй нь expand. уужран тэлж байна. मन को फैलने दें चारों ओर. हमें कुछ भी नहीं करना है. We do Бид nothing. юу ч хийгээгүй. And we don't need to do Бид anything юу ч even энэ now. мөчид хийх хэрэггүй. Just let the mind Сэтгэлтэй нь expand. улам тэлж байна. And you just become aware of the space in the Сууж буй entire өрөөний room. орон зайг бүхэлд нь мэдрээ. हम जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ जैसे मन पूरा फैल गया हो, ऐसे विश्राम करें. कोई श्रम नहीं करना है, एकाग्रता तो बिल्कुल नहीं करना है, केवल विश्राम. सब प्रयत्न छोड़ दें. हमारा मन हवा से भी पतला है. आप पकड़ छोड़ते ही मन फैलता है चारों ओर. फैलने दें. मुस्कुराते मुस्कुराते विश्राम करें. Our mind is so supple Сэтгэлтэй and нь subtle. үл мэддэг,
нарийн just vibration. зүгээр л Our долгион. vibration spreads in Энэ л all долгион directions. зөв бүх тэлэн тархаж байна. Relax and repose in Тайвшрый. yourself. Өөрөө өөртөө амрая. एक और गहरी सांस लीजिए, रोकिए और छोड़िए। अंदर लेते वक्त सांस शरीर को बल प्रदान करता है, तो बाहर निकलते वक्त वही सांस शरीर को विश्राम देता है। Incoming Авч breath байгаа амьсгал energizes the таныг эрч body хүчээр and тэтгэж, outgoing гарч breath байгаа brings амьсгал таныг relaxation. амраан тайвшруулдаг. Relax and let Тайвшрый, go. бүхнийг суллая. Om Shanti Shanti Shanti. Slowly and gradually Аажимхан яаралгүйгээр become aware of body бие and болон эргэн surroundings. тойрноо мэдрээ. शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और गहरी सांस लीजिए। Take a deep Гүнзгий breath in амьсгал with a авъя. big smile Инээмсэглэе. and breathe out Амьсгалаа with a гаргахтаач smile. инээсэн मुस्कुराते хэвээрээ मुस्कुराते सांस छोड़ें। एक और गहरी सांस मुस्कान के साथ और सांस छोड़ते वक्त आंखें खोल सकते हो। As you breathe амьсгалаа out, you гаргахтаа may open нүдээ your нэцгээе. eyes.